हम पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे, हम माइनिंग में ट्रांसपेरेंसी भी लाएंगे। माइनिंग के द्वारा देश के अर्थतंत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में मक्कमतापूर्वक कदम रखने की हमारी ताकत है मित्र। जो ज्यादा बोलेगा, सरकार की तिजोरी में पैसा देगा, उसको मिलेगा। सही रास्ता है कि नहीं भाइयों? मुझे बताइए, सही रास्ता है कि नहीं है? ऑक्शनाचेर मोदी सरकाराचे धोरण हे इतले क्लियर। मनोहर पर्रीकार देवाचो सोपूत घेता की हांव भारताचो सार्वभौमत्व आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो। सुप्रीम कोर्ट मायनिंग बंद करीत म्हूण पयलींच आबूजपणान पर्रीकार सरकारान 2012 मायनिंग बंद केलें। अवकाळा सुरू जाली ती अशी, सुप्रीम कोर्टान न्ही, ताणेंच mining mafia of Goa. How are you going to control the mining mafia? In Singham it was easy in a film. Life is not Singham. We have already stopped mining. That the court has stopped it. No, I stopped it 1 month before Supreme Court decided on. I stopped it 1 month before Supreme Court decided on. आनी 6 वर्सां उपरांत लिजाच रद्द करून गोयचे ट्रेडिशनल मायनिंग शटडावन जाता आसतना मुख्यमंत्र्याचे हें वक्तव्य। गोयच्या मायनिंगाची पत खंय फक्त 300 ते 400 कोटीच। As a state, in terms of those who are depending on mining, there is an impact, for which we will try and work out fastest starting of the mining through proper procedure, various options. But state म्हणून फायनान्शियल इम्पॅक्ट साधारण 400 कोटीचो आसत मॅक्सिमम, 300 ते 400 कोटी, which we can bear because in 2012 almost 26%. Now it is almost about 4 to 5%. केंद्रांतल्यांनी सध्या पर्रीकाराचे नेमके हेच उतर धरला। गोयची केस घेऊन दिल्ली वतल्यांक हेच सांगून पॅक करतात। मायनिंग बंद जाले म्हूण व्हडलो फरक पडना, 300 ते 400 कोटी खंय पर्रीकार भरून काडटलो। मायनिंग बंदीन गोंय आनी गोंयकार देशो धडीक लागतलो म्हणटा त्या आर्ग्युमेंटाक आधार कितें? आता तर मुख्यमंत्रीच अनिश्चित काळ अमेरिकेक। केंद्राक फॉर्मल निवेदन धाडटले जाल्यार गोंयांत धड ना सरकार ना वाली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।